Nawe mwarimu munene wa cukuru yari ya Mirurere ni amukiri ni utumiri buteagiri bwa kigina gya cukuru iji bobwezete ore kinya baruga etumikire rwangirwa kuandika ari muoneru rwa TSC aria kuringana na baruga iria yonekete na nkuruki yandiki ni muteteri wa Kyoto kya Mwingi Celestio Thuranira ni gutariria bure kinya mbecha iria chiothi kenda kuria irandu ria ngari ya cukuru yu itari wana mwankera thaiji itataririrwa uria chatumikire gukiririkana kinya mwarimu uju ni andikiri baruga akithamwa cukuru ende gukurukira chore bawe bage siasa onokwa kiri barugiria iringi muri na kwethire kiamukiro no bisi okorona nkukuma janthuro ne Kenya EACC amwanke ame kuandika ari mu TSC nande mwalimu munene wa skuru yare Mirurere noroteri uronyange bombeje ya skuru amwe na urokurikana no tongere bo mai barugeje iriandiki na kwethire isini mutetiri Kyoto kya Mwingi ne kaunti Meru Thuranira Celestio mumenere mwalimu munene Mandamasi nonto mantujana jaja ntobwambere Thuranira ariuga shiringi milioni 4 iresha nenkani Profesa Kithure Kindiki gweta kuthiriro ndwa basi skuru eu ishi atangatangithirwe na itumba konekana ntobwajaire ariuga basi skuru eu kagitene karetha kombulitho Mwingi na uome mbeshi tithero ikijekire continue skuru ende Mandamasi no thero kimenya na rashita ntobweza Thuranira arenderia akamenire mwalimu munene Mandamasi akaona regete kurera ndurira mbeshi nyingi aria kambuni ya mikate mafuko kuma skuru Mirurere ekwabire kuruka mikate skuru kingi kiabina na kiamothia Thuranira ariuga Mandamasi na regete uta transfer skuru ne Gakoni Girls na mwalimu rotumiro TSC ja kwethura kijuke kanya karutiro Mirurere mwankira thaya tatonyo bisine no Mandamasi na regete obisine na kumani anteto isho inya nande Thuranira arenda mbere ntuko 20 moshithiro shethira EACC na TSC bethro bemoshokire mashokije ripoti ochonkoni na nkoroki baruga TSC kotha mwira Mandamasi atumiro ne okuma skuru ne Athimba Day Secondary School ne nyankoroki gweta skuru ne arega koni ira regeta gweta na kuatere ntagaro wenge tokomulingira mwalimu munene Mandamasi kenda koroterero awe na twero tendururu kinyamwa skuru ithire twenyangitwe noro kwenda kona no ithire kurokira skuru ithire kiono mauku na kenge mbeca cia basi ri kwethira cikirikana shondi ciethiro cigikirwa kira akaunti ya sako skuru aria gucoka kera Mwingi jumenye atiri wega kwithirwa kionerwa na indo akwithirwa kiro wawe no ntweto kanche Catholic no to skuru eu ne Catholic nke reporter ndo Shero TV kumaja kingine ngine kineke mushisho Nairobi mbita Boniface Mongera.